let's continue with Paula. So in order to realize the requirement of the output number 3, we start with a survey of the training and work on the field of stone working in Italy. Then we analyze the materials we collected and we prepare the materials. It was important to work together with some schools that I will show you in a few minutes, and also with some sculptures that are working in our town and region. We start to engage our students that are working in the first year of activity. As you know, we are a qualification for professional restorer of cultural heritage. So our course is conservation and restoration of cultural heritage. The first year of activity of our students are aimed to the knowledge of the stoneworking techniques, ancient and modern, because the knowledge is fundamental to learn how a work is made before restoring it. Also, we involved our students and teachers in the phases of ARSCAP project. They told us why it's important to know about the techniques, and we were able to use information primarily for the report writing, for preparing the curriculum analysis and development. Then, because the course is a restoration course, we also have a look to the professional schools and high school and also university schools that are, they have different training of the subject, the specific subject of the project. Because our students are not able to work on the carved, but they just study materials and techniques. In Italy, we have 3 levels of training deal with this theme, and a different way and we analyze the different schools in order to build the handbook. But also this kind of school, they only offer access to materials and projects they made. The school are the Professional School of Art, and we keep in touch with the school in Rome. The Artistic School with Figurative Art address is the Bachelor School, and we have also one in Viterbo and the other one near Viterbo. And the third one are the Academy of Fine Arts. In Viterbo we have one of these academy, but they don't work on sculpture. So we address with other academy in Rome and also in Carrara. The most important part of the survey, it was the meeting with the sculpture in Tuscia region, and our work was focused on the research for expert work in the field, and also a person who could offer us their experience, indication, especially to build the handbook. We turn to sculpture and stonemason working in the area of Tuscia, that, as you know, is near Rome, in the north part of Lazio, because it's characterized from the presence of different type of rocks used since the ancient time as building materials and materials to make sculpture and furniture. So our analysis started to find the materials that we want to improve for the use of the carved working, and also the materials that represent the tradition of our region,
of Tuscia area, and also the materials that are the main use in Italy. We start with the research of peperino used. Is a magmatic rock that is typical of the area of Viterbo. We have many quarry in Vitorchiano and Soriano nel Cimino in the province of Viterbo. And is the materials used from the ancient time to the modern time for buildings, decoration, architectural decoration, and also furniture. The second one we choose is the white marble of Carrara, because of course is the main materials extracted from the quarries of the Apuan Alps in the territory of Carrara, and universally known as the most marble used in the artifact. Then we choose which kind of object we'd like to process for the handbook. Due to the curriculum we prepare, and especially for the interior and exterior design, stoneworking and sculptural stoneworking, we choose to start our work with some stoneworkers and sculptors that they can use peperino and marble. The idea was to choose different materials and how these different materials were used in the tradition of the area and also today. The research takes longer than we expect due to the limitation of movement of and other restrictions caused by the pandemic. For this reason, we have able to realize since today only 2 examples for our handbook that represent 2 types of stones workings. The carving for the realization of the furniture object, and we choose a fireplace, and the carving for realization of a marble sculpture for an outdoor space. The first one, the fireplace, is an object, a functional object that is in all our houses in the Tuscia area. From the Renaissance till today, all the family has a fireplace in the house. And also today our workers, stone workers, they are copy Renaissance model and product it using the old techniques but with a new instrument, modern instrument. We prepare the draft with images and text, and also we have a video that is representative of all the phases from the project to the last operation made to build a pillar, lateral pillar of the fair chimneys, of the chimney part. The second schedule is about the sculpture Atlas that Davide Dormino made for a landscape on a street that is connecting Canterbury to Rome, the Francigena Road. And his idea, it was to connect nature to the man with this kind of images that is the part that take the head in the right position. We prepare the schedules, as you saw, and also we have some videos that show the processing from the choosing and cut in the quarry marble of Carrara until to the end of the
the different phases of the work until the placement, until the last operation that was to place the sculpture in the field where also animals can join the object. In this case, we have different files of different video that explain the different phases of the works. In the next weeks, we will prepare the materials of 3 other cases. We collect the images and the information from the artist, and that work will be also with the support of the School of Art and Craft of Rome and the sculptor again of the region Lazio. Thank you. Hai capito qualcosa? For my presentation, I would like to share with you the current progress of my intellectual output number 3, Design and Application Handbook. And for the word progress is pretty crucial for this presentation, as the work is still in progress. And this is a point, and I would like to address one issue. In comparison to the other partners, I'm just a single person and not a whole teaching institution, so preparing this output takes quite some time. And I also had to ask myself a question of what should be my idea for this handbook, because there are some fields of implementation in which I cannot compete with the other partners who did an excellent job on that. And so I decided to propose in my output a way of executing one's own ideas and the ways of adjusting the project to the possessed tools and materials. What it means is that I wanted to present a way of preparing stylized work rather than traditional forms of animals, figures, or ornaments, because, as I mentioned, those are the fields that I can't quite compete with the others. And for the first project, I decided to carve a piece of granite using mostly an angle grinder, and also establishing some details using an air hammer. But for the most part, the whole shape is prepared using an angle grinder. And the shape overall is a geometrical form referring to the shape of human body in some capacity that has to give an impression of some sort of bending, almost a self-unwrapping. And what the picture may not show here is that I tried to differentiate the types of texture using an angle grinder and air hammer. As for this part
of the project is quite polished using an angle grinder, while this is differentiated using an air hammer. With the type of chisel like the one with the teeth, you know, the 3 teeth, and made into a square. So with the 9 of them. I don't know the proper word of it, sorry. And in the handbook, I describe the step-by-step process from the acquiring sketch, in this case made in plasticine, pointing out that the sketch is one of the most crucial steps of the work because it is the most forgiving one, the one that we may give the most changes, that we should establish the basic shapes and decide if we want to change anything. That's the best part of it. Next, we acquire the stone, in this case a piece of granite, which also refers to the idea of adjusting the project to the material. Granite is the hardest type of stone, so using just hand chisels and carving it by hand is one of the most difficult things you can do with a stone. That's why the project relies mostly on the angle grinder. For other steps of the project that I describe, I also prepared the short videos that will not be shown here. I can share it with them because I've already shared it with Nestle Han, but showing it here would be quite counterproductive. What they show is that I use an air hammer with a set chisel to establish a different texture on this part of the project, while on this video you may see me using an angle grinder to polish the other parts of the project. And finally, the project looks like this, and as mentioned, relies mostly on geometrical shapes. But even though I said that the part with the plasticine sketch is the best moment to establish most of the forms, you may also not realize that in this part of the project, the form here has a quite sharp angle, while after finishing the piece, I decided to not establish a detail here and just cut it quite straight. So what I want to point out at this project is that sometimes, even during the process, some changes need to be made. And for the next entry, I prepared, or I'm working on preparing, a hand-carved piece made in sandstone. Here you can see the piece as a work in progress in comparison to the plasticine sketch. For this entry, I described the tools used for the carving, so the types of hand chisels that are required. I described the model, and the whole clue of this project is to rely on repetition and also heavily stylized detail. This is not some kind of anatomical, I don't use the anatomy as a straight reference, but as a point of reference to create something heavily stylized. And within the handbook, I describe the step-by-step process of establishing basic planes and shapes, and then establishing details and carving it. For the next entry, I wanted to prepare something also of a value, something that may be interesting and valuable for the project overall. So I've decided that I should reach the expert on the restoration work and preservation in order to interview them for the information about the technology used for restoration work, and also to describe the step-by-step process with given documentation. I'm currently working on it, so unfortunately I don't have any progress of it to show, but it will be delivered. So thank you very much. If there's any Are there any questions? I figured.
con organizar el evento tuvimos algunos problemas de retraso y entonces no me ha dado tiempo a preparar un PowerPoint. He's going to speak in Spanish because organizational time problems. Sí. Y bueno, vamos a explicaros el trabajo que hemos hecho, ¿no? We are going to explain the work we have done. Quito la mascarilla, vale. Vamos a explicaros el trabajo o los trabajos que hemos hecho para el libro, ¿no? Y los vídeos, ¿no? We are going to explain the works we have been doing. We have done last December, or the book and el libro y qué era la otra cosa. Vídeos. On the videos we have already. Y bueno, el primer trabajo que hicimos, porque bueno, tuvimos problemas con el proyecto, ¿no? Porque el profesor de talla en piedra anualmente ha estado cambiando y teníamos, ¿no? Bueno, we had some problems during the development of the project because the teacher of stone carving, this year is me, but other years, other years have been another teacher, so there has been a bit of miscoordination between that, that stopped us a little while. Claro, entonces lo que tendríamos que haber hecho en mucho tiempo, hablándolo contigo, lo hemos hecho en poco y lo mejor que hemos sabido, ¿no? So the time we should have had for doing this work has been much shorter because of this. Esto sería el primer ejercicio, la primera aplicación del libro y bueno, la maquetación no es definitiva porque no sabíamos si tenía una maquetación propia, ¿no? ¿Maquetación a qué te refieres? Layout, ¿no? Bueno, da igual, paso. Okay. Bueno, es un vitral gótico, ¿no? That's the first work we did. That's Gothic vitral. Glaze. Stained glass. Oh, right. That's an arch designed for wearing a stained glass appliance. Bueno, es un ejercicio colectivo, ¿no? Que creemos que es muy interesante y que en nuestra experiencia ha sido muy útil, ¿no? Con el alumnado. It is a collective exercise which has been very useful for all the students and for us as well. Porque requiere de varias habilidades, ¿no? Como el dibujo y la planificación del trabajo colectivo. It requires several skills like drawing and planification of the collective work. Y luego creemos que la sensación que tiene el alumnado cuando acaba es como que se engrandece, ¿no? Se empodera o yo qué sé, que se siente mejor, ¿no? For the students, doing the collective work and attaining these results is very comforting for them. Yeah, they feel very reassured. Porque en el caso de nuestro alumnado, muchas veces el que viene de un fracaso en los estudios, ¿no? Because many of our students end up in this course of stone carving because they have not succeeded on regular studies. Many of them. Y bueno, también creíamos que era un ejercicio, cuando lo planteamos, que permitía unir otras materias como dibujo técnico y que vieran la importancia de todo eso, ¿no? It was useful for them also to see the importance of technical drawing for designing these kind of works. Aquí no se ve muy bien, luego en el vídeo lo vemos, ¿no? El trazado del arco, ¿no? En las distintas fases, ¿no? La parte de arriba, bueno, lo vamos haciendo como paso a paso, que en el vídeo lo veréis mejor, ¿no? Esto básicamente es una transcripción del vídeo. So this is a sort of a description of the video, and the first step would be drawing the basic pattern, and then making the different pieces. Entonces, una vez que se ha dibujado el arco, ¿no? Como planteado en el suelo, se sacan las plantillas, ¿no? Que son las piezas que vamos a utilizar para so the first step, the arc is drawn on the ground, and on the second step you can see the different pieces, which are patterns, plantillas, please? Templates, yeah, that's it. The templates, each color represents a template, which each of the students would carve. And then, pues, luego pasamos, ¿no? La plantilla al bloque, ¿no? Que es lo que se ve en esta parte. Then the template is transferred onto the block. Bien, que no nos centramos mucho en esta aplicación porque tenemos una propia de cómo se detalla una novela, ¿no? So there is not much detail on this step because there is another whole video dealing with that issue.
of carving the one of Entonces, these bueno, se ve pieces. así un poco con las infografías y, bueno, un poco el proceso de descripción de la talla, pero lo importante aquí es cómo luego, una vez que se han tallado las dovelas, pues se monta primero el arco en horizontal. The important thing here is once each of the pieces is carved, the whole arc is set on the ground. Y se ajustan un poco las intersecciones y se pueden hacer molduras, ¿no? And then the corrections needed are made on the ground yet, with the pieces on the ground. Y luego pues cómo se monta el arco, ¿no? Que necesitamos pues tener una referencia de cómo era la medida, ¿no? La línea esa horizontal y a partir de ahí pues montarlo, ¿no? And then once the corrections are made, the arc is set up. Entonces, el trabajo este, que luego os ponemos alguno por no ponerlos todos, hicimos un vídeo, ¿no? Yeah. We made a video of this work. Así que intentamos que fueran todos los vídeos muy cortos, como este lenguaje de internet, ¿no? We tried for the videos to be rather short. Y está traducido, o sea, doblado, ¿no? El subtítulo, ¿no? And it's dubbed up. It is dubbed up into English. En inglés. Pero si alguien lo quiere en otro idioma, solo tiene que, porque tenemos un archivo de texto, ¿no? Que es donde están los subtítulos, y si lo quieren en italiano o lo quisiesen en turco o cualquier otro idioma, es mandarnos la transcripción y lo subimos a YouTube. So there is the possibility also of having the video in another languages. The script, we have the whole script, so you can translate it and send it to us, and we would put another language for the video you want. La última parte es que hicimos los archivos de AutoCAD, ¿no? Con las medidas de las plantillas y el despiece de los bloques, para que si alguien lo quiere hacer exactamente igual, pues le resulte más sencillo, ¿no? This part is made with AutoCAD, and all the measurements and all the details are there if you want to reproduce the work. Bueno, relacionado con este, And link to this one, we have the one we mentioned before. Voy más rápido, ¿vale? Carving of one of the pieces. En este nos centramos solo en cómo es la talla no el dibujo del arco, sino la talla de cualquier dovela. This is more specific one. This video deals with the carving of each of the individual pieces. Porque, bueno, explicamos un poco cómo se hace la plantilla, con qué tipo de materiales, cómo se coloca y cómo se van haciendo. Voy aquí, ¿vale? Cómo en realidad cuando nosotros queremos devastar, lo importante es llevar siempre la arista, ¿no? Controlada, lo que son los carriles, ¿no? No sé cómo se dice en inglés, que lo tenemos por ahí traducido, ¿no? Well, es bastante técnico eso. Sí, bueno. No lo sé. Dile que bueno, que luego lo vemos en el vídeo, ¿sabes? Cómo se hace y está traducido. Yeah, the details about that, you can see perfectly on the video. There are some technical terms that maybe don't say much to you right now. Esta parte explica la secuencia de herramientas, donde empezamos con el escafilador, tirando de la línea hacia arriba del material. This part deals with the use of the different tools in the sequence they are used. Y luego cómo con el cincel se ataca para hacer los carriles y tener una referencia de lo que son los contornos del plano. With the chisel we carve the contours of the template onto the stone and proceed from there. The details are on the video. Sí. Y luego esa parte pues, explica como la bujarda o el trinchante, ¿no? Lo que tú quieras. And that's the tool we use for the last part of it. And well. Y bueno, esto es el uso de las plantillas, ¿no? Para hacer las molduras, ¿no? Decorativas, ¿no? Que podrían ser cualquiera, ¿no? And that final part would be the use of the little templates for the stained glass to fit onto the arc and so on. Okay. Y bueno, al final del ejercicio para el libro de mano hemos puesto un despiece de cada una de las dovelas a escala para que se pueda imprimir y hacerlo igual o diferente, ¿no? Es decir, hemos intentado que fuese lo más didáctico posible, ¿no? Con mucho amor. Y ya está. So that is proportioned, and those plans you can download and use them because they are quite exact. Haciendo ese trabajo nos dimos cuenta que
nuestro alumnado, como lo enfocamos a la escultura, tenía carencias en lo que eran las operaciones básicas. Right, No so- sé si se dice operaciones básicas. Yeah, basic operations. We realized that during the making of the previous videos, the students would benefit greatly from one video specific of basic operations in stone carving. So we developed one video just for that. Y entonces decidimos hacer una serie de vídeos, que de momento se ha quedado en ese, ya veremos si algún día podemos hacer más, que era explicar cómo de un bloque se hace un plano horizontal, un chaflán y una canaladura. So this basic operation would be from a horizontal from a block, how to make a horizontal plane. Yeah, a corner, but not straight corner. Chaflán. Chamfer y... Chamfer. Yeah. So one operation would be a straight plane, chamfer, and ¿cuál era la otra cosa? A canaladura, una curva. Bueno, da igual, si lo A echamos. sort of have a cylindrical shape. Bueno, queríamos que fuese también lo más didáctico posible y entonces veíamos que se entendía mejor en infografía We tried que directamente con la piedra, porque es más visual y entonces se entiende que para poder hacer el plano ellos tienen que dibujar primero en eso que se hace, el plano taller, ¿no? Hacerlo en el bloque, ¿no? So as our intention was to make the videos the most didáctico, useful for the students. I mean, clear for the students. We decided not to use the photographs, but the computer models because visually they are clearer. Y bueno, hay una parte del vídeo en la que en cada una de las operaciones le enseñamos la secuencia de herramientas, ¿no? Es decir, cuando se empieza con el escafilador, cuando se cambia al cincel, a la media caña, a la gradina o al puntero. So in this section it is explained the use of the different tools and when to use one and when to shift to the next one and so on. The process is explained there. Y en el vídeo, en esa parte, hemos intentado dejar el sonido natural porque entendemos que tallando a mano es importante, ¿no? El sonido para coger el ritmo y el tipo de golpe que tienen que pegar. So in this part of the video we left the natural sound while we were recording because it's important to see, to hear the rhythm of the tools and it's part of the perception of the whole process. Lo mismo, ¿no? La secuencia de los distintos, dile que ahora como les vamos a poner un vídeo que otro, ¿vale? Que vamos a And now we are going to cinco. play a video. It will be rather illustrative. Luego llevamos 3, ¿no? Vale. Este es un ejercicio que creemos que nos viene muy... bueno, lo vimos un poco, ¿verdad? Porque teníamos... Le explicas que lo hicimos como en una especie de workshop, ¿no? Estos vídeos, ¿no? Y que teníamos alumnos de primero que no estaban todavía preparados para el arco, ¿no? So the arc was made by the students of the second year that had already some experience and could do more complicated work. But as the format of the course was as kind of a workshop, during 1 week we had to give some sort of something to do to the students of the first year, and we decided to give them this exercise, which is kind of the very basic work. Dile que en relación, pues, un motivo del arte gótico, ¿no? Que son una geometría. Which is also in line with the arc, is also a Gothic motif that can be found in cathedrals. Y bueno, si han visto la exposición, ven que hay como una secuencia, ¿no? En el aprendizaje, y esto estaría en el segundo nivel, ¿no? Es decir, después de aprender a escribir, aprender a hacer planos, ¿no? Más grandes. Yeah. As I told you yesterday when showing out on the exhibition, this would be equivalent of the second work the students do during their formation. Eso, pues entonces lo mismo, un poco el trazado de la pieza, la pieza representada en 3D, porque se entiende un poco mejor, ¿no? En el vídeo se ve el movimiento, ¿no? de cómo lo que se tiene que conseguir. On the exhibition you could see the different phases of the making of this relief, from the drawing on the stone until the final result.
Esta parte explica el proceso de dibujo en la piedra, que nosotros lo hemos copiado un poco de los de León, ¿no? Que es un proceso en el que en vez de dibujar con rotulador o lo que sea, se usa el proceso de los canteros, ¿no? Se moja con hierba y se araña, y entonces durante todo el proceso permanece el dibujo. So during the first step of the process would be the drawing. We use a traditional method, which is instead of drawing with pencils or tracers, we would use an old traditional method, which is to rub the stone with fresh grass. It becomes green, and then over that you draw with a point the drawing, and it doesn't come out. You can work there, and it's not erased anyway. And that's a traditional way that we learn in this course. Decirle que bueno, que es lo mismo, tienen la plantilla con las medidas y eso, por si alguien, pues yo qué sé, es decir, es mucho más fácil dárselo impreso al chaval y que sea autónomo, que lo que sea, que lo tienen allí para lo que necesiten. So that you have with the proper measurements, just to print and give it to the students, would be much easier for them to reproduce this bueno, work. este es parecido, con la dificultad de que los trazos o los planos son curvos, ¿no? This Y is que es más similar. complejo, ¿no? Es decir, hay que ser más ordenado en el proceso. This is similar, but adds a little bit of a difficulty in which some of the planes are curved. We add curves here. The other ones are just straight planes. Tiene otra parte interesante que es en el método de construcción, ¿no? De las intersecciones de la circunferencia, permite infinidad de variaciones, ¿no? Es decir, entonces también es un ejercicio interesante para otras asignaturas como dibujo técnico. This is the drawing of this kind of reliefs is interesting also because it's kind of the technique is very fluid, and the many variations can be made on the motifs very easily. So it's also very good for the students because they learn some skills also related to technical drawing as well. Y bueno, pues lo mismo, es decir, explicamos un poco el proceso de talla, que en este caso es simplemente ser un poco más ordenado, es decir, las formas son todas parecidas, pero diferentes, ¿no? Entonces es mejor ir identificándolas con colores o lo que sea, irlo haciendo, pero vamos, es simplemente ser un poco ordenado. En el vídeo se ve bastante bien. This work requires, the process is very similar to the previous one, but it requires a little bit more order and a bit more skill, but it's quite similar to the other one. Y nada, lo mismo, pues tienen la plantilla acotada y el método de construcción, pues aunque lo tienen todo ahí para poderlo realizar, ¿no? The pattern is with all the measurements, and the process is explained on the video. Y bueno, pues eso, todos los PDFs los que yo he puesto están en castellano, pero que se los mandamos ya en inglés, ¿no? Es decir, que eso lo tienen ya ellos para cuando lo quieran, ¿no? So the texts right now here are only in Spanish, but you will receive the ones in English. Bien, y bueno, entonces los vídeos, hicimos estos 5 vídeos que no daría tiempo a ponerlos todos, entonces os voy a poner simplemente un par de fragmentos. Y bueno. So as there is no time to play all the videos, we are going to just play a couple of fragments. Digamos que los 4 primeros hemos intentado que sea como una narración con una voz en off. So the first 4 ones are made with the off voice, yeah, and with an off voice, yeah. Bueno, voy a intentar ponerlo subtitulado. ¿Suena, Juan? Vale. One moment. Ahora sí, ¿no? Vale. Los vitrales góticos fueron uno de los principales elementos constructivo-decorativos que marcaron la forma de concebir la arquitectura religiosa durante los últimos siglos de la Edad Media. Se utilizaron sobre todo en edificios como iglesias y catedrales. Los vitrales góticos tienen una dimensión mucho mayor que los del estilo románico. Este aumento no sé si podemos apagar la luz, o de 2 centros dibujamos un segmento con la anchura total del arco hay un y momento marcamos porque el grosor de las les dovelas. cuesta, ¿no?
Hacemos centro en los extremos y con la medida del ancho total dibujamos que se dos vea arcos de mientras la voz circunferencia hasta que se corte. Que se vea dónde hacemos centro. Trazamos otros dos arcos de circunferencia haciendo centro en los extremos, pero esta vez restando a la anchura total la medida del grosor de la dovela. Una vertical por la mitad del arco nos permite situar el grosor de la dovela del vitral que apoyará en el centro. Explicamos un poco todo eso que habéis visto. Esto nos permite crear otros dos arcos una serie de... Es importante estudiar el diseño que se va a realizar. Para ello se realiza un boceto a escala en el que debe quedar claro el método de construcción geométrica. Sin entenderla bien. Antes de comenzar la talla, es necesario hacer previamente las plantillas de cada una de las piezas. Se dibuja con un compás sobre un plano el arco con el mismo tamaño que va a tener la obra construida, a escala 1:1. Este dibujo recibe el nombre de montea y debe realizarse de modo que pueda conservarse durante todo el proceso de labra para la consulta de los canteros. La montea nos permite sacar los patrones o plantillas definitivas para trasladar el diseño de cada dovela al sillar. Para que no se deformen o alteren estas plantillas en su constante uso durante el proceso de talla, se realizan sobre una lámina de hojalata o madera. Bueno, luego hay Las otra parte esenciales donde sobre los intentamos planos explicar laterales mucho más rápido para este poder proceso, colocar con precisión de con nuevo la imagen real, plantilla cómo y sería el dibujar proceso de la tallar cara posterior. una dovela que se tardaría mucho, pues lo sintetizamos en una infografía y nos permite, yo creo que en 5 minutos que dura el vídeo, pues transmitir más información. So the idea of doing it with the computer images was to make it clearer and to Se be able to elimina el summarize material it in a sobrante. few minutes. So Pues the eso. perception of Y bueno, básicamente los vídeos son así. Bueno, Se- nuestros niños lo contentos que terminaron. Ya está, no sé si estará por ahí el vídeo. No sé si va a ir más fatal internet, ¿no? Joder. Muy contentos. Everyone happy? Y bueno, dile que los demás son todos como muy parecidos y que les vamos a poner un poco para que vean lo del audio que os digo y que los demás que tienen los enlaces que se los di a tal, en inglés funciona el subtítulo y si lo quisieran subtitular solo tienen que pedirnos el archivo de inglés, traducirlo y nosotros. So the other videos are very similar. We are going to play another part, and the transcription into English is working fine. And as I told you, there is a possibility of doing it in another languages as well. Bueno, sería como igual, dice que empieza con una introducción A medida que el proceso avanza, las formas se complican progresivamente hasta encontrar el detalle y alcanzar la superficie final. Esta progresión ordenada, a través de formas que se contienen y son contenidas y que se complican progresivamente, puede percibirse en la obra terminada y confiere unidad y personalidad al diseño, lo más posible a la línea sin rebasarla nunca. El cincel a cada golpe se levanta y avanza buscando siempre la salida del material. Un vídeo sencillo, pero que creemos que es útil y que para nosotros. The video is rather simple, but it's rather illustrative and very useful for the students. Pasamos al otro y ya. Hemos hecho uno que no Para iniciar la talla de un chaflán, si la cantidad de material a eliminar nos lo permite, podemos utilizar el... Dile que el último vídeo no lo hemos metido en el libro porque nos parece un ejercicio que es complicado, pero que creíamos que era interesante que se viese en vídeo, ¿no? The last exercise, the last video is not onto the package of the videos because it's more complicated.
and we considered that maybe it wasn't that useful for the program itself. Bueno, vino a darnos un taller Miguel Sobrino, que es un escultor aquí en español. This was about the second workshop we had on September. Last December, and the sculptor that came here to part the workshop was called Miguel Sobrino, very good sculptor and teacher. Y entonces él le enseña un método completamente diferente, que es un método de la talla directa, que se parte simplemente de un dibujo. La talla directa, incluso por su propio nombre, parece que es un sistema de escultura que no tiene método, como si fuese una técnica libre, que cada uno hace lo que puede o lo que quiere, pero desde luego la talla directa sí que tiene un método, tiene unas técnicas, tiene unos procesos, ¿no? Way of doing these sculptures, which was during the Gothic era and Renaissance, and he's a specialist on that. La idea es atacar directamente el bloque sin hacer modelos tridimensionales previos, incluso sin hacer bocetos. Guardo las proporciones de la cabeza y a partir de ahí pues voy buscando a ver qué va saliendo, ¿no? Para eso es suficiente con hacer dos dibujos muy sumarios que corresponderían a la vista frontal y a uno de los laterales de la escultura. Si cabe la vista frontal y cabe un lateral, es que cabe la escultura completa, lógicamente. Bueno, entonces tiene pues fases como esta de desbaste, donde él explica qué está buscando en el desbaste, porque no tiene un modelo al lado, ¿no? Entonces él dice que busca unas inclinaciones y que va buscando... So in this first step will be the roughing out of the stone, and as you can see, he's not working copying any model. He's just well, actually, he didn't even draw much on the stone, and he explains. Well, you can see these images. He explains what he's looking for during this step. Ahora hay otra fase, ¿no?, donde él va encontrando, ¿no?, lo que está buscando. Entonces él explica qué busca, ¿no? Pues va diciendo, bueno, pues yo a partir de una línea profundizo, uso esta herramienta, lo va explicando todo. So once the roughing out is done, si necesitas una línea, siempre hazla con el lápiz, nunca la hagas con un cincel. O sea, nunca hay que hacer socavones, nunca hay que hacer cosas que no tengan luego remedio, que nos impidan luego hacer modificaciones o cambios. Y bueno, pues luego hay otras fases ya como... Que ya hemos encajado la figura y que por lo tanto esos cambios no van a tener que producirse, ¿no? La fase en la que está, ¿no?, que es una fase más de compromiso. Ya uno tiene que decidir dónde está la forma y a partir de ahí empezar a rodearla y es donde está el compromiso ya pero bueno, hasta aquí es la talla directa, ¿no? La está buscando como un relieve, ¿no? So in that third phase that he's attaining now, he is just finishing it, and that's a difficult part because now is when he cannot go back on the process. I mean, that's the part where the real skill is shown. Bueno, esta es la fase final, así de acabado. That's the finishing part, the part of the finish. Con otras herramientas y viéndolo. With another tools. Y al final aquí cuando le impone un ritmo que no es el ritmo humano, es un ritmo mucho más rápido. Entonces es muy fácil que luego te condicione mucho lo que has hecho con la radial. Si vas trabajando manualmente, incluso aunque escafiles y quites grandes trozos, te da tiempo a pensar y por lo tanto te da tiempo también a improvisar y a que el proceso sea realmente creativo en el sentido de que todo está abierto y que la piedra te va diciendo cosas, incluso accidentes que ocurren, ¿no? Las herramientas manuales sí que van al ritmo del pensamiento, las mecánicas no, van demasiado deprisa. And why he does it this way? Y pues nada, eso es lo que hicimos. And that's it about the videos. ¿No? That's it. Questions? Pues ya está. No questions?
RGS University Recep-based video and PDF documentation about application handbook. I would like to show the first by the way, first of all, I would like to show you, of course, all of these are Turkish just now and draft version. All of the materials, again, working on it, make translations, graphic designs. Also, your works that you sent me, I will give to our graphic design teacher and make a complete book, just like the same version. Maybe some of them more pages, maybe some of them not so much, but it will be a complete book, same as pages. Just like this one, we are thinking about this. All of these are Recep-based works, the tools, steps, hocam eğer müdahale etmek istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir yer olursa. Önce bir modelini çıkarttım ben. Daha sonra kopyalayarak taşa aktardım yani. First of all, he make the model and then make copy and then to the stone. This was the second one. Floral motif. Same way, the tools, with the tools. Plasterinde çalışma yapıldı. Sonra alçıdan kalıba alındı. First plaster, then with clay. All of these are draft version, not full wheel. Third, other one. They have full videos. This one is from our workshop that we have held in December. I will show the video just now.
Videos. I would like to start with the last one. Of course, skipping because it's long, a bit long. But I couldn't start. Okay. YouTube. No? Okay. Okay, no problem. No problem. Dedik ama yine de olmadı hocam. Şuradan devam edelim şimdilik. Diğerlerinden. YouTube'da mı? Hiçbirim açılmayacak. Okay, I think something going wrong with YouTube, maybe. Maybe you can check our ARSCAP drive module and you can see all of these videos. I don't know why. Download, ¿cuál es? Indir, here. Okay. Oh, so much. I think the connection is not good. Okay. This school One. is normal. Let's make only one. Only one? You make this, all of them. This one only. This one only, no? Yeah. Here. Yeah. Yine de. Okay, that's all. Sometimes. Ya sé qué pasa, te lo arreglo. Do you want I try to No problem. You can check at Google Drive. Yani iyi olurdu ama. Let's open YouTube. Bu YouTube'da mı şimdi? YouTube'da mı? Ben hiç yüklediğimi zannetmiyorum YouTube'a. Hayır. Orada bir sıkıntı var zaten. YouTube değil. Download etmesi lazım. YouTube'a yüklemedim ben bunları. Download is quite finished. Where is, I don't know. Right side. Right side. Sağ tarafta. No, si el problema es que es mi amigo, no me lo conozco yo. Ahora sí. Es que le gusta la seguridad al informático más que la libertad. ¿No? Formatta sıkıntımız var galiba. Pues hasta que lo descubrí yo dando clases, usa Google Drive, no, que no se puede descargar. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que... Pero tú lo puedes cambiar para nosotros no nos dejan. Ah, a ti no te dejan, ¿no? Nosotros nos llaman a la administradora, ¿cómo llamamos a la administradora?
alışmış olur. Çizdiğimiz çerçevenin dışına keskin vurmayacağız. Kalıbımızı bu şekilde ortalıyoruz. İçeriği çiziyoruz bu şekilde. Çizdikten sonra önce keskinlenen bir çizgilerin içinden gidelim. Çünkü oyma işini yaparken elimizden çizgiler kaybolabilir. Çizerken biraz çizgiler kaçabilir. Çok önemli değil. Onu işlerken yine o hatayı telafi edebilirsiniz. Bu geometrik bir desen olduğu için bunda en önemli şey bu çizgilerin birbirini takip etmesi lazım. Karşılaması lazım. Çizgiyi kaybetmediğiniz müddetçe her zaman düzeltme ihtimaliniz çok yüksek. Alıyorum köşelerini. Patlama yapmasın, çizgimiz kaybolmasın diye. Yani direkt bu şekilde vurup gitmiyorum. Direkt önce bir hat oluşturuyorum bunlar. İsterseniz hepsini böyle önce bir çizip de yapabilirsiniz. Bitire de gidebilirsiniz mesela. Ondan sonra atlayabilir de dışarıdan içeriye doğru giderseniz orası biraz daha az olur. Taşın kırılması. That's all for now. Other videos will be the same video. Do you have any question? These are the works of Recep Bey. Thank you. That's okay for me just now. Yeah, we have finished this season. Next step